Madume ka gae ke a go amogela go Leihlo la Sechaba ka leina ke nna Raymond wa ga Mojapelo. Seemo sa gona bjale sa ikonomi ka Afrika Borwa se na le ditlamorago tše mpe go badudi ba bantši. Batho ba bantši bao ba sa šomego ba katana le dinyakwa tša motheo bjale ka go lefela ditirelo tša maphelo gomme ditšhaba tša dinagamagaeng ke tšona tše e le goreng di tlhophega kudu. Le kgono re lebiša mahlo a rena go mokgatlo wa ROLA PELO ke boledišana le motlhomi wa mokgatlo wona wo. Good evening and welcome. Tonight we focus on the negative impact of the socio-economic status, especially looking at the mental health challenges. Lehono ke na le ena Nthabiseng Ngoepe motlhomi wa mokgatlo wa ROLA PELO. Nthabiseng ke a go amogela re botše ka boripana ka mokgatlo wona wo. Ke a leboga abuti Raymond. ROLA PELO ke mokgatlo wa ileng gore o tšere maitapišo a gore o ye o bolele le batho ba ba lego kwa tlase ke mantswe a mang ke ra batho ba ba leng in the rural areas ke batho ba ileng gore nako engwe ga ba kgone go fitlhelela thušo ka mantswe a mang e ba gole le bona jwale re a tloga re tšere lesolo le nkareng ka sejahlapi itse tho re ralala le naga ka moka re a village by village mo re etang re boledišana le bona go tliša fatlhošo mo dilong tša go itekanela mo mogopolong gape le gore motho o lemoga jwang gore o na le bothata ba go itekanela mo mogopolong e se le bolla ka ona mafelo a ile gore le a etela ka be le rena le a kgetha bjang ke mekgwa e fe le gore le a išomiša go kgetha ona mafelo a ile gore le a etela ke putšo e botse ga re na formula ebile ga re na means wa gore re ipotše gore re ya kae ke motho wa go rata go rapela so gantši ke no re ke kwe mo moyeng wa ka gore ga botsebotse ke tulo efe mo re ka yang gona re šetše re buile go la Begersford le gona ga ke na lebaka la gore go reng re kgethile go ya Begersford jwale re buile go la Nkwana gape ga ke na lebaka re no bona gore a re yeng ga Nkwana se ke se ratang ke gore ge re fitlha dilo tše re di kwang di laetša ga botsebotse gore ga re latlega re swanetše re be mo tulong ye ntwe re itamogelang yona ka tulo ye nngwe le nngwe re kgethang gore re ye go yona re fitlhela ile gore di-challenges tša bona di a fapana ke ka mokgwa e leng gore e gapeletša gore tsela ye re šomišang gore re be le kamano le bona e fapane a ke itšee go tshwana le ga Nkwana re fitlhile ra khumana le gore challenge ye kgolo ke incest ke se gore nka e bja jwang ka Sepedi ra khumana gape le gore le challenge ye nngwe e kgolo ke domestic violence ga e kgone go swariwa ga botse kudu mo go hlohleletšeng batho gore ba tšee magato re khumana batho ba e leng gore ka nnete ba safara violence bo mme ebile empa ga bana maikemišetšo a go yemelela ba šomiša tsela ye molao o beileng gore ba thušege go lokile bile ke ga botse go ruta batho ka maphelo kudu ka tša maphelo a monagano ipša e ka be le gore na go ba ke re go šomana le tše dingwe tša mathata a ile goreng a kopana le setšhaba ke lebele ditaba tša go swane le bo go se šome go hloka thuto ye e tseneletšego e ka be le gore na gona go huetša jwang ge go etla go tšona dithuto tše e le gore le swantse gore le di fe batho ke tše bohlokwa kudu ka lebaka la gore ge re dutše fase re tsitsinkela maemo ao batho ba leng ka gare go ona a mang a tliša ke seemo sa ikonomi o khumana ile go bane ge le bolela le motho o kgone go hlalosa gore ke felleditše ke le ka re ga bosenyi ka lebaka la go se šome o mongwe a ka rena go senya le mental health di amana bjang le socio-economic reasons mara mafelelong a nnete ke gore dilo tše dintšhi di dia gore batho ba feletše ba itšeela matsapa a gore ba iphediša and then e thoma kae e thoma morago wa khumana ile go bane motho o gotše ka lapeng le ileng gore go be go utswiwa a saka ya ba bothata ke tsela ya bophelo jwale le yena wa e aparela ga gona batho ba ba tlišang tsebo go ba thuto ya gore go na le tsela tše kaone tše e leng gore o le motho o ka focusa go di developa so that o kgone go change seemo sa gago sa ikonomi re sa bolela ka tšona tše tša gore ba bangwe ba ile goreng ba gola ka malapa e le goreng gongwe a tumile ka bosenyi naga e tlhasetšwe ke dikgaruru
gomme bontši bja bana ba golela magaeng le ditšhabeng mo e le goreng go na le dikgaruru tlhorišo le dipolao tša basadi le bana na e ka ba e le gore lebaka ke eng gore Afrika Borwa e ikhwetše e na le dikgaruru tše ka ke tlhora boroko sa pele ntwe re leng ka gare go yona ka lebaka la gore nnete ga go sana motho a ka reng o itekanetse goba o safe mo a leng gona ke dumela gore batho ba bantši ba phenika batho ga ba settled ka gare ga naga ya rena dilo tše dintšhi tše di diragalang mo nageng ya rena di dira gore batho ba ipotšiše gore e ka ba rena re ya kae nka e bušetša morago go ntongwe ke ile ka e bolela gona mo lenanong le ka nako ela ga ra ka ra lemoga gore covid e tshwentše batho mogopolong go fitlha kae e fela e khositše panic dilo tša go swana le gore mebereko gona bjale ga e sa lego ke ntho e leng gore ka e lebelela gore ntho e tlhagileng gona jwale bara botsebotse e tswa kwa morago ke ditla morago tša mo re tswang gona ke a kwa e šišitše ke a go leboga kgopela o e sware bjale mo ge ka gae re sa ketimela re yo nwa metse go senene re bua re tšwela pele morago ga go ya mabenkeleng ke sa go leboga go ba le rena mathapameng a lekgono ke boledišana le yena Nthabiseng Ngoepe wa ROLA PELO Afrika Borwa ke engwe ya dinaga tše di nago le palopalo ya godimo go etla go ipolaya mo lefaseng go ka maitemogelo a gagwe ka ba e le gore na se se tlhola keng sa go khuša bohloko ke gore Afrika ka moka e godimodimo seo se tlhola ke gore re ka se tšhabele taba ya gore go se itekanele mogopolong e sana le stigma se segolo go sana le morwalo ebile le pono ya gore ge nka tšwelela ka bolela ka mathata aka ke tlo ba mahlabiša dihlong le setsegišwa sa monageng jwale batho ba kampe ba dule ka ga maemo a leng gore a boima re bona maemo a leng gore le gore motho a ka emelela a nyaka thušo a kampe a dula ra bona gape le di khodišo tše re bang le tšona dipolelo tša go swana le gore monna ke nku o llela teng dipolelo tša gore mosadi o fogohletša seropeng re sa atile mo thutong ya gore gomola batho ba bone o ka re wena dilo tša gago ka moka di lokile jwale mafelelo a yona ke gore re feleletša re tšwa boladu jwale ka setšhaba batho ba bona gore go ipolaya go kaone bjale re ka re setšo le sona se raloka karolo e kgolo se e le gore se huetša batho gore motho a feletša a bona gore ka re boko gore ke ipolaya bjale ka go šotse o bontšhitše fa gore monna ke nku mosadi o swara thipa ka bogaleng kudu bjale e taetša gabotse gore ntho e re swanetšeng gore re lebane le yona abuti Raymond ke go boela morago ka dithuto tšeo batho ba rena ba godang ka gare go tšona re tloge re go tloga fase re ba rute gore bolela ka seo se go jang ga se gore mang le mang ga a rwala ka moka re rwele e fela mogopolo wa gore ge batho ba tloga mo go nna ba ile go bolela ka ditaba tšaka ga se ntho e leng gobane swantše re tšwele pele go igatelela mo bathong ka lebaka la gore wo mongwe le mongwe o rwele a gage mathata a gago go kgaogana le yena ga se taba ye leng o ikitimišeditše pele go beng gona ge o ka gomola mafelelo a gago kofe ke mo re bonang batho ba feletša ba tsene ka gare ga kgatelelo ya monagano depression ra feletša re bona batho ba feletša ba ipolaya ba itšeela maphelo a bona bjale se se ra gore ge go etla go mathata a monagano ke ba le gore nga tlo nyaka batho ba swarane ka matsogo re boletše ka setšo gore re ka bolela ka magoši ra bolela ka ba dikolo e ka ba le gore na ke batho ba fe ba e le gore sentse gore ba swarane ka matsogo gore batle ba netefatše gore mathata a mohuto a tšwela setšhabeng batho ba ithuta ba kgona go tseba rena ba ka humana thušo kae mathata a mohuto a nyaka rena re tšwa ka makatamanamane ga gona organization ebile ga gona mo ba ka reng rena ga e re ame e re ke fe mohlala o mobotse gona jalo ROLA PELO ge re dutše re ralala le naga sephodisa ba tlile go rena ba re a re thušaneng re bona mošomo wa lena re sa bolela gape le ba social development le mo re yang gona dimasepala di a emelela magoši le ona a tla a swarana le rena ka matsogo se se thabiša ka gore batho ba itemogela magoši ba lemoga gore bothata bo ke bothata ba rena ka gore batho ba ba llang ke batho ba rena re ratile gape le gore le dikereke di a tšwa ene ke nako ya gore le kereke le yona e be le kamego ka gare ga taba ya kgatelo ya monagano ka lebaka la goreng ke yona point of contact ya mathomo motho ga a na le bothata sa mathomo se mmotša gore e re ke ye kerekeng jwale ge kereke e ka šalela morago e palela ke go keepa up to breast le di-development tše di tlhagang ka gare ga mental health o humana le gore polelo ya kgoši le polelo ya kereke le polelo ya department of health le polelo ya sephodisa di a fapana jwale re swanetše re swarane ka matsogo kudu le department of education ka lebaka la gore ke mo bosenyi bo bontši ba megopolo ya bana bo tšwelelang gona
re sa le gona mo go Department of Education dikolo di na le karolo ya tsona e lekanego ya ditlhotlo tše bjale ka go tlaišwa ga bana gomme re lebelela gape gore go ima ga barutwana le gona ke se e le goreng se a direga go na le dikgaruru tše e le goreng barutwana ba nang ba kopana le tsona go ya ka pono ya gago e ka ba e le gore ke lebaka ke eng gore re be le koketšego ya ditiragalo tša go swana le tsona tše dilo tše pedi tše di kušago bohloko sa mathomo ke malapa go se lekanele poverty e dira gore bana ba rena ba tswe ba re ba yo iselela ke mo re bonang bana ba bantši ba feletša ba imile go na le di-instance tše dintši mo e leng gore personally ke tseba bana ba e leng gore ba dula ka ga bo di-boyfriend tša bona ka lebaka la gore ga bo bona ga gona dijo ngwana o feleletša fetoga mosadi a tsena high school simply because of poverty se sengwe gape se re se bonang ke go se itekanele ga malapa emotionally and mentally ngwana o gola ka re ga lapa le le robegileng jalo ngwana o ga ana mo a ka tsholelang gona o fitla sekolong a ba bully o fitla sekolong a tlhafišetša ba bangwe o fitla sekolong a palelwe ke go hlompha barutiši ka lebaka la gore go na le mo a nyaka go ntšhetša bohloko bo gona ke ka go gona jwale re swantše re be le lesolo le e leng gore bana ba ga re ba tloše hlokomedi re ba fa šedi ya rena ka gore ke mo re agang setšhaba sa rena gona ge re ka fela re ya le sephodisa ra ba lemoša gore ge tsela ya gago ya bophelo e le so o tlo feletša o ya ka tselae ke mo re hlokang di-social worker tša rena ke mo re hlokang le di-psychologist ga re sa le nako ela ya gale mo e leng gore re swanetše re be le di-psychologist sepetlela fela dikolo tša rena di swanetše di be le batho ba e leng gore re a tseba gore ba gona go thuša bana ba re sa bolela ka tšona dikolo re lemogile gore ka se sebaka bana ba ngwala mphato wa marematlou ba bantši ba ka tlase ga kgatelelo ya monagano ba bangwe ba tšhogile ka baka la mabaka a go fapana e ka ba le gore molaetša wa go e ka ba e le o feng molaetša wa ka o mo bohlokwa ke gore gopolang gore ke nako ya bohlokwa maphelong a lena e fela e hloka gore wena o be le šedi mo go wena physically a re sekeben ra encourage bana ba rena gore ba dlale ba cross night mašego a re sekeben ra encourage bana ba rena gore a ska ba tšea nako ya go hema nako nngwe le rena re le batswadi re ka imolola bana ke phela ke bolela nto ye nnyane ya bonolo go swana le gore bana ba rena re ba godiša gore ba thushe ka gae e fela ka re ga nako ya di-exam a re ba imololeng gore ba kgone go tšea šedi ya bona ba e bee mo dithutong tša bona kudu gape se sengwe se se ka re thušang le rena jwale ka batswadi a re tšeeng nako ya go thuša bana ba rena go tla ka di-program tša gore o bala jwang re se ka no raowa o tla no bona polane ga la tsena sekolo o hloka thušo ya gago jwale ka motswadi gore o mothege go na le di-program tše di botse mo sekolong ke kgopela gore bana ba re ba supporte gore ba be part ya di-program tšeo go na le dikolo tše di na le di-camp go na le dikolo tše e le gore ba fa bana marobalo ka nako ye ka gore ba nyaka šedi ya bona gore e be fao batswadi a re ba lokolleng mo ge ka ga eso re gona mo e re kitimele mabenkeleng re boa re tšwela pele re bola le yena Nthabiseng Ngoepe e le motlhomi wa mokgatlo wa ROLA PELO mo ge ka gae ke ya go leboga go sana le rena gomme re tšwela pele ka poledišano ya rena ya lekgono re lebeletše ona mathata a e le goreng a tsamaišana le tša bophelo tša monagano ke boledišana le yena Nthabiseng Ngoepe re boletše ka tše dintšhi tše e le goreng ke tlholo ya mathata ona re lebeletše kgodišo ya bana ka gae re lebeletše tše e le goreng ba kopana le tšona mo setšhabeng a re bolele ka ditharabollo gorena e ka ba e le gorena ke dife tše dingwe tša ditharabollo tša go lebelelana le yona kgatelelo ya monagano le letšhogo le e le goreng batho ba kopana le tšona sa pele a re beng le malapa a nang le khutšo dilo tše dintšhi tše re di bonang di hlola ke gore ka gae bana ga bana botšhabelo ka mantswe a mang lefelo le e leng gore swantšhe ba lefelo le ngwana a khutšang ka gare go lona e ba lefelo la ntwa jwale bana ba rwala dintwa tše mo godimo ga magetla a bona sa bobedi a re tlhotlheletšeng bana ba rena gore ba te develope kudu ke rata go bolela ka bomme batho ba bantši ba ke gatlhana le bona ba le ka gare ga seemo sa go palela ke go di thuša ka gare ga maemo ba feleletša ba ipoditše gore ke felela gana mo ke hwelela gana mo goba motho yo ke yena re jang yena bjale ke tla ya kae bjale e rarabolloga bonolo ge motho a na le seo yena a itirela go sona ka mantswe a mangwe ke eng se o kgonang gore o ka se dira ka matsogo a gago ge motho e le yena breadwinner go ba boima gore o ka ba wa ipona gore ke a tswa ka lebaka la gore ga se taba ya safety fela le taba ya gore ko ja eng e ya tsena gona fao ka go šo bontšhitše gore e ka ba e thoma ka gae re ka kopantšha diatla bjang bjale ka setšhaba go šomana le tše dimpi tše e le goreng di a direga mo setšhabeng sa ga borena go swana le yona tlaišo go swana le yona dikgaruru tše e le goreng re a di bona di direga dikolong le setšhabeng sa borena
bjale ka setšhaba ntwa pele ke sa gatelela taba ya go bolela go thuša ka taba ya gore story saka o mongwe ga se theleditše o kgona go tepona ka gare go sona ga go lebelela a bona gore nka kgona go tšwa jwale ka ge le yena a tšwele sa bobedi jwale ka setšhaba o mongwe le o mongwe a ebe motswadi o mongwe le o mongwe e be motho e leng gore welfare ya ngwana o mongwe le o mongwe mo strateng e ya mo ama ke mo re tlo go bona tšhireletšo e tswelela kudu ga re tlo bona re emetse vene tša maphodisa gore di tle mo community re tlo bona batho ba ba senyang mo setšhabeng ba tseba gore leihlo la setšhaba le gona le ntebeletše wo mongwe le mongwe wa sepelang o ntebeletše a ka letšanakana ye e ka dirang gore bosenyi bo ke nyakang go bo dira bo felelele sa mafelelo a Raymond a re se ka lebalang jwale ka ditleliniki tša borena is a point of contact ke bona ba kgonang go bona depression ka pela ke bona ba kgone bona anxiety ka pela motho ga a sepela a fitlha go bona re ke kwa ke le bodutunyana ke ba kwa yena pele ke bona batho ba mathomo ba tshwantse re kgokagantšhe le bona namile nakong tša moragonyana Afrika Borwa e be e tumile bjale ka naga ya go ba le botho se motho a ka se bitša go ubuntu ka mokgwa o bontšhang gore motswadi be motswadi wa bana ka moka mo setšhabeng gomme ga nakong tša bjale dilo di fetogile ba re tlhokomela tša gago mind your business e ka ba le gore na go boele morago kwa go be le botho go tla thuša jwang go netefatša gore setšhaba se boela morago sa kgona go phela ka khutšo gomme le dikgaruru tša fokotšega gongwe le yona kgatelelo ya monagano ya fokotšega kudu ka lebaka la gore rena re le rola pelo molaetša wa rena wa mathomothomo gore o fetišetšang batho ke botho ka lebaka la gore ga re sana botho ga re sana compassion ga re sana go kgathalelana mo setšhabeng ge re ka boelela morago mo re tsebang gore mathata a motho o mongwe e ka ba mafelelo a gage re a emelela re sa dire setsegiša re emelela re sa dire topic ya rena di-society re emelela re mas mamang o na le bothata re ile go mo thuša go hlokagala gore rena bjale ka batho re boele bothong ba rena se sengwe se e le gore motho a ka se bolela ke gore jwale ka maaforika borwa go sana le ba e le goreng ba šomiša dingaka tša setšo e ka ba e le gore na bona ba ka tšea karolo e ka kang gore ge e le gore ba bona se e le goreng e ka ba e le kgatelelo ya monagano e le letšhogo yona anxiety ba kgone go mo referela go mafelo a e le gore a tla kgona go mo thuša go na le gore go gongwe ba mo fe maele a e le goreng a ka se mo thuše ke dumela gore e swanetše be leeto la rena ka moka le rena jwale ka batho ba re šomang le batho re swanetše gore ge re bona motho gore o hloka psychologist mohlomongwe re bona motho gore bothata ba gage bo feta nna re swanetše gore re se ke be ra kgaphela ba bang ka thoko ke leeto la rena ka moka jwale le bona nka ba eletša gore ge ba kopana le motho wa mokhutong ba se ke be ba tšea karolo ya bašomi mmogo le rena ba bangwe ba medicine ba bangwe ba ragela ka ntle a ke re tšeeng mo e leng gobane go a hlokega gopola Raymond go na le ba e leng gore batho ba kgatelelo ya bona ya monagano e nyaka le dipilisi rena re ka se ke ra e kgona rena re swanetše gore re ba tšee re ba iše tulong ya maleba mo ba ka hwetšang di-psychiatrist tše di ka kgonang go ba thuša ke a bona gore re ka se game ra e fetša mathomeng a lekgono putšo ko gore na go tlogeng fa ke a fe mafelo a e leng goreng le tlo ba le a etela gore le tle le kgone go gaša yona molaetša ona o go tloga fa ka di-22 tša November re leba go lapha la borwa le gona re iša molaetša o ene re thabela gape gore re sa kwala kwatša le bomasepala di-organization tša gender based violence di-organization tše e leng gore di a developa batho gopela batleng ba kwane le rena e sa le nako gore re šomišane gabotse gore re thuše batho gape ka di-6 tša December re tla be re le stadium segolo sa senwa barwana le gona re tla be re sepela le SABC re tla be re sepela le ba masepala wa Blouberg re tla be re sepela gape le ba department ya social development ke mo re kwala kwatšang lesolo le la mental health ke dumela gore di-psychologist di tla be di le gona ke dumela di-social worker le tsona di tla be di le gona jwale taletšo ya ka ke gore o se ka šalela gae wa re ke ya banna wa re ke ya basadi botsebotse ka ye re targetile banna ka lebaka la gore ke bona bao ba hlomereng kudu ke mošomo mogolo kudu e le goreng le rwele magetleng a lena batho ba ka e kopantšha jwang le lena ba e le goreng ba nyaka go thuša goba ba e le goreng ba nyaka thušo re ka leboga kudu thušo le kamagano ye nngwe le nngwe e ba ka re fang yona e ka ba e le gobane go re thuša gore molaetša o ye pele e ka ba e le gore donatela whatever ba nyakang gore donatela seo re se kgopelang ke gore nomoro ya mogala le e šomišeng ke 082 504
2027 ke kgopela gape gore le kgokaganye le rena mo matlakaleng a sefaratlhatlha a social platforms re gona jwale ka ROLA PELO le nna ke gona jwale ka Nthabiseng Ngoepe ke dumela gore go ka ikgokaganya le rena o mongwe o tlo araba. Bare rena banna re dinku re llela teng re ska tlhore llela teng re di thute o imolloga re role dipelo ka gore re image ke dilo tsa bophelo. But now I've experienced gore re ska tlhore llela teng. We must share our issues, we must share our challenges as men as we are. Go na le GBV tse ile gore di wela under basadi le under banna, so re ithutile gore go na le seema se se ba re monna ke nkulela teng. Re ithutile gore a isa le gona nto ya mohuto ba na le banna ba ile gore ba ka raga ditlaishego, so go le monna o le ka raga ditlaishego go na le dithuto go na le di-counseling tse le gore o ka di hwetša for thušo ya gago. So in other way no ra gore like le go le monna go ne gore o ka rola maima a bophelo jwa gago go na le tse dingwe tse le gore batho ba ka go thuša wa kgona go rola pelo ya gago go na le dilo tše ntši tše le gore ka di rola bophelong jwa gago. Re ithutile many things, re ithutile tše ntši jwale ka go ntate re kgonne go hwetša maele gore ga re ba le di-problems nke re boleleng ga re boleleng mo re kopana le di-problems re kgonang go hwetša thušo e gona e letetše rena re kokota mabating ba re bulela ke moka ra ba hlalosetša se se re tshwenyago ba kgona gore fa maele. Se se Nthabiseng Ngoepe ke tloga ko go leboga go tshedimošo o faneng le yona ka yona letšatšing le la lekgono ke tloga ke dumela gore mošomo wa lena e tla ba o kaone o e le goreng o tla tlosološa setšhaba sa Afrika Borwa. Mo re ka gae ke ka fao re fitlhago mafelong a lenaneong la bošegong bja lekgono bošego be le rena gape mošupologo o tlago ge nako e le seripa morago ga iri ya seswai mathapama gona mo SABC 2 o ka re ngwalela ka email go leihlo la setšhaba @sabc.co.za wa re ngwalela go letlakala la leihlo la setšhaba go Facebook mananeo a leihlo la setšhaba a khwetšagala go YouTube go kwa ka lenaneo le latelago theeletša Thobela FM le Sedi FM le Motsweding FM ka mošupologo mesong go tša gona Raymond wa ga Mojapelo ke ra ebe boroko shalom.